Mayong Yan gabi. kita ko subong. Mayong gabi. Hari naman kita subong sa atong programa. Ang hutik sa kagabi. Wow! Go. Hindi niya sa gino. Oh. Why ko spill part? The mga awards stars. Anong ginapis-net mo mga Volume. Volume mo mo na. Ay, ito. Nga. Yeah, di nang ano man. Di nang volume niya. Ito na skillet mo. Piluto mo na na. Wow, mo ginawa music. Yaw. Is, kana yung kamot mo. Kung ako mag-DJ. Touchscreen. Oh, hindi. Touchscreen mo na para dasig. Nga ho. Nga lang. Guna yun. Sinira kayo ba si Madula? Ah, okay. Ma-English, daw abi mo okay na. Bilang mga yung... Matagalog, Oo, yun dapo. mga kaibigan. Go. Mga kaibigan natin sa... Mayang gabi sa aton yung mga tagpalamati. Ari naman kita sa aton yung palatuntunan ang talking the topic with the kuyas. Talk show ulit ni. Talk show. Kuya. Ang aton nga topiko sa ato subong nga kagabihon ang ano ang ubrahon mo kung gina friend zone ka sa ang imo nga pinalangga. Ay, got you. Dapat dasig. Nag-post ka na. Hindi mo palo. Nag-post ako. Yeah. Dead air mo ta. Dead air. Dapat dasig ka mo. Makontrol. Sige, mobla. Gusto naman para mabalaan mo kung Siya lang makontrol, tapos ikaw lang mo. Sige. Technician. Technician. Anak misyan. Yung aton nga topiko subong sa aton nga topiko nga parte sa anong brahon mo kung gina friend zone ka sang imo nga pinalangga. Ari di aton mga speaker, mga kuya sang apa sa studio. Mga veterano sa friends. Amo ni sila ang mga veterano sang Friendzone Association of Iloilo. Federation. Balan mo mga pilanan ni katuig nga mga eksperyensya namon sa friendzone, sa patag sang friendzone, kag ang expertise namon makabuligid kapin pa sa mga pamatanon nga balaan namon nga nagaproblema kamo no kay balaan mo hari kita sa season sang sa ning depression and coming off of the holiday season kay kinahanglan ang mga advice. Malas na lang ulit. Ti amo na so subong ang upod naton diri si Dax mayong gabi Dax. Mayong gabi man. Kagupod man naton si Ayan. Kag si Stephen. Mayong gabi. Yeah. Kag kagupod man naton si Dennis sang Pavia chapter. Hello. May gabi. Sikat na pre, sikat na. Kagupod man naton si Drock sang Bacau chapter. Ay, love. Hello. Hello, Will. Kaya aton nga subong ang burning question naton subong ang pinaka basic topic nga dako nga pala mangkuton sa mga teenagers subong anong ibrahon mo kung ina friend zone ka sang babae o kung sang lalaki nga pinalangga mo.
uso sa mga millennials na subong. Uso na, tsaktugid, utod, ayan. Mautoy na. Usoy na sa mga millennials subong. Kag sa ano. So, let's start the ball rolling, shall we? Let's start the ball rolling. Anong hambal nyo? Sinong mag-start the ball rolling sa atin? Abi ko ma-take ito sa colors, karon pa? Or... Karon pa kita ma-take some colors. So, subong gusto man gyud sa aton yung mga listeners mamati sa mga expertise, expert advice. Opinion. Sa mga aton yung mga expert, mga guest experts subong nga kagabi. Anong mahambal nyo? Mga sugod tabi kay Uto Drugs. Bagal lang kung ma-break na kayo mapatukar ko din. Ano yung friendzone? Friends. Lumamba ko di man. Base sa akon, kung friendzone ka, keep trying, strive lang ah. Trials na mo. Overcoming in the future ang problem. Yun! Gayo! Ano-anong trials ang ginamin mo? Ano nga trials? Ano nga mga trials in life again? Siyempre, ang topiko ta, friendzone. Muna nga trials. Ano ba yung ugot na mo yan? Ano, utod, Kaya hindi na friendzone, polite lang na yan. utod, Stephen. Anong mahambal mo yan sa topic sang friendzone? Sang wala pa yung Facebook yan, hindi mo na usong friendzone mo. Pasa na I yan mo. see. Pasa? Pasa studio. Pasa. Pasa na yan mo. Pasa na yan gali. Hindi niya usong friendzone. Sa imo, sa mga opinion nyo, gentlemen, ang mga babae ayhan, ang mga naga-friendzone sa aton, abing ang mga lalaki, lipay na sila yan sa ginobra nila, na gina-friendzone nila kita. Do they take pleasure in that? Utahon. Utod ayan. Matigulang niyo sa Hindi imo. ako kasabat sila. Or si Otto Dax, sabi. Ang ako lang ang base sa experience niya. Hugot naman eh. Inang mga babae pala nga gambal nga saan o pa kung makakita sang the right guy, the right person. Tapos ang balon nga bala nga friends lang ka. Oo. Diba? Dong sagi ka pangita, ara na sa tubang mo, friends mo di. What's the use? Gani man no, gani man. Doon ka preska na sa imo eksperyensya. No? Harap pa niya sa kilid. Pasensya na mga listeners ha. Amuwi kami ni Kagahod. Sa mga nagkakaon na, Pasaylo lang sa mga lagang pala Japon pala. We will take a break. We will take a break. Music. We will Music. from our sponsors. And we will take a break. You are kapamati kita sa kagabihon sa ang ato niyang topiko ang what to do sa kung friend zone ka sa palangga mo. Timing. May score. Ay, sige. Open. Transmitter ka naman tapos transmitter. Ay! Ang balon nga yan. Dentista na lang? Dentista. Sakit ni Pon, ma? Wala pa, dali na. Sige. Meron akong plus. Ano? Click down there, wala kung sa mga Mark,
Keep you in the... Deliver ko tayo break ko. Like yun lang. Oh. Oo, paano trepan mo? Dahil mo si Tita, nakadak ko. Ito yung abo ka pala yung sa sound ko. Pang friendzone mo. Bye-bye. Lagi na niya. Ito daga, bungol na niya ako niya. Kalingap. We're doing a sample. That's my glass. Mark, you will be the caller. You will be the guest. Guest. Or siya ang caller. You want to Akong be... DJ, akong DJ. You want to be the caller Ako, or... siya, You want to be engineer, the caller or you want to be the guest? The guess of what? What's it for? Caller to ask a question. Caller number 1? Record na ako? Okay, record pa na. Sige, diretso na yan. Best. 11 minutes pa lang. Okay, pwede na. What's the... Just ride along with this crazy trip. Just listen to the intro. Sinyas ko lang sa convince ko okay na. Okay na. I-jump na lang sa punta Kung may call. ang song. I-jump na lang sa punta. Time right now is 11:34. Kagapamati kita sa evening talk show with the titos and kuyas. And ang topic natin sa buong gabi is what to do kung i-friendzone ka sa ginapalangga mo. Now, mayroon kita sa line number Caller 3. number one. Mayroon kita sa caller straight from France. Ang ato niya caller. Kaya ang ato niya show is live. It's via the kuys.radio.ph. Okay, so hello, caller. We have a caller. Hello. Good day, mate. What is your hello? Yes. Hello, our, I'm Maurice. our topic for today is Yeah, I understood. you're it's about being if you're friend-zoned. friend zone, yes. Yeah. Friend zone by the So, woman you love. I visited the province a while ago. I'm Maurice from Paris. And, Yes. And I met her and I fell in love from the start. She's a bit hairy, but and the problem is she's so cute and so small and lovable. And I tried to talk to her, but she's like feigning to ignore me, and it's really heartbreaking. So, Yes. Did you try to fight for your love? Fight for your love. yeah, but the problem, she's horny. Ah. Yeah. Oh, Yeah, she's horny and she's from the province, but it's like a first, you know. yeah. She's horny and she's hairy and she's from the province. Oh. Yeah, she's a kanding and she never replied to me. How does she I- horn? No, I talked to her. Say, hey, so her name is Juanita. And Juanita? Juanita, you're beautiful. I like you so much. And the only reply I have is so being friend zoned by a kanding it's not really my goal in life. Can you help me, please? Oh, don't calm down. Calm down. Typical announcer, ganyan lang. Calm down. We can advise you because we have expertise kuyas in the house. We have from the Philippine Federation of Friend Zone in Iloilo.
Iloilo chapter, and one from Pabia chapter, Densho, and one from the PFFI. chapter. So, mga kuya, how can we help our friend from France to be friend zoned by a hairy person? Kanding. Canding. What can you say? The Dax, Mr. Dax. Actually, this is a first no sa aton nga. This is a first in our talk show, in our show that there is somebody who friend zone somebody that is horny. And hairy. Yeah, and hairy, and you Because she's a kanding. A kanding has horns and hair everywhere. yeah, and I was asking you before if how does she horns, and I don't could you tell us How she does she horns? in How does she translate horns? the how does she horns no? Does she horn you? Yeah. In Ilonggo we call that how the sungay no? So Ano so? Okay lang, okay lang. paano sa magsungay? Amo nang Yeah. ginanamin Have mo you- tod that. Have you tried petting the Yeah, a lot. But is she still want a horny you to horn you? I think she already has someone. Oh, There- she has another. Yeah, another she man. has a ram. Oh. party ha. Oh, that's difficult. Yeah. What if we when just- there's a ram with this fucking big huge horn. Don't curse sorry, on no air. cursing We're on air. We on don't air. say fuck on air, okay? We're on air. You don't say fuck on Don't say bad words ha. Don't say fuck Okay, okay. and bitch. Okay, no shit. No, it's okay. It's okay, guys. It's our guest. It's our caller. Just respect Yes. him. Yeah, I would like to thank you for being so open to diversity and multicultural, globalized. The fuck. Sorry. So, what else? Maybe Mr. Tepen can talk about the problems of friend zone. Friend zone? I don't think so. Maybe we'll just have a break. Have a break in the. Let's have a Have a break. Commercial Hey, break. don't smash the table. Our transmitter is going to ruin. We only rented this set, okay? So So you're listening to Brought to you Another by song? Sunso. For the Heartbreak. Juanita, if you listen to the radio, it's our song. We can search in this out. Search it.